COVID. Ayo masuk COVID. Ayo. Kami ka no paiski juga arpotre mai banyo ada jara arpusa dan bana paipa ya ke jingple ya ke ni ke kot ki paman hakika ka bane ratho di HT Ramba HT Wells standard ana kor ba nyokum kana ga jinyalan kabangi penpau ke jing sungu ko bakrau sisia yo bulai bala penla yang ni pengingin ya don kat ni bangi don kadau ba kata kalong ba kin rablam ba kin sakilam ya kana ka jing Trai ka ba rit ka jonga ba kin ya sakilang ya ka hasiwa ba kipat ba kin yo kon puli lang ba jong kana ba kon klam da ai kan da penpau ke jing ai khublai ka ba karpang jong ai Dr. Ricky Jason kon obolong honorable MP jongi Uba long Briew Kam siaptin nyoblay God fearing man ibala pun kongu yala dia balong ship gas usyam knor hagane ka jinyalang hagane ka no fais ublay sibune but away ka mga so comment e kalong haga maiden speech ki jong pi ka bangi borokhat ni la witness ka hagi YouTube hagi national channel ka maiden speech ka jong no God fearing man kalong ba ikran haga motion of thanks ya ka presidential address ba ila stress ya ka sarkar India ba ka day ban buram ya ka identity jongi ka jaj benreo baripat si ka day mas kupunan na ka ba ar ka long ba idey by kantu ya ka sarkar India ha padeng jongkum ka por ba ka dan ka suppression ka jing persiang ban yurai ya ka jinget niam jong kiritpat kamtam ya ki Kristan ila ong ba ka government of India ka day ban buram ya ka secularism ha ka jing sinchar ka jongka kanang ba kajing het blay kajong kajing sakri blay kajong ikirit pai kan long ka bara lai yu sisa katkom kipaya ki baladran hapok ka constitution jong kari India ku blay si bona doktor kajing ada bakane no ayo ya ka karteng jongka sibnai siwa pangan song thai kata naga kam sarkar hau benai February jong kane kasnem kalau wan ka mensim ka ban pun na kajing mut jing perkhat ban konsep ki idea sapa kajing mut jing perkhat jong ka ba ong be janga Kiong bus stand la light li ki kop ki ba fila de ban tho mentara la de ka por ka ba fila retire ka ai fin le ba menta jong ka wan ka jing pasia kom jing pasia ka ban po kom sim jong te mar kum ta hi nga duai nga ong ablai nanda syong thai satang si banai mentangan so thai ban ngan sim yu kulom ban ngan tho eka tengah ayo yu blai ba kata ka jing keren pasia ka de February jong ka snam nga syong thai na ka kam ha banai mas jong ka snam tang mas ni syong thai hi nga kan nga syong thai ru aga arbu pra tari jong unu march numar wali ar kondai ka de Good Friday life ho ka de sajan life away ka de Sunday nga syong arbu pra dan nadu tang mas ni Good Friday nga sedang ban syong ha laptop ka jong ban nga tho ya ka kot kata ka de jing snam kumno ba nga tho ya kane ka kot ni ka kerpang kasngi ka sa jingkan mau mendai tanaga jingat inti ka jongi YH di Wellston re kalong kasngi sa jingkan mau aga bede bat ka tho katar aga ne ka ri ka ba ka jongi aga ne ka zala ka jongi parhot na gamenta jongi kung ikun basuspa ki jonglei ai mo yo play ini ka jamit mau play kalat na bentar jonga kung jadan bentalang buat kebakum ka ni kaski ka bakerpang ka bakodor hadu kata-kata ka bangit kanu ka kot ka panirap yagi mensin ki bakodor la kalong mangi ki bangit buat ki wei pak na markum barapan sngo de i nong tho Kintin kibe tensno pen jongi kidei kiba kren shapam kijingele kiba mdei tang Kristan nega Kristan na kamau hang jo tu snam araja drill kani kapor kaba na ai mo ublei kaba ngar yedon benta pani I shisha ublei Uba Ïaid ublei Trai ha ka Jingjam ka jingi ba ko an how thamai na kamau apo sa un shisha bi Jingjam Hamti po all saints agas full ang tur na kima ki khot
bakilon ki kena ki basyate syakum ki bor jongka jingdum kema huntu ndai tan ki long kristan wat long kristan ki ma ki namar isotho ubamman hite umpet pidei wei pidei ke target bet kat jabatan kalau target kat ini mo ki wei lite kamlam kaba e nak mau untuk asal ayu ulai bahadu mentai menai pi langsung yo so ketian revival kaju penkende ina wanga nakan ngam juklat tu bat nanam klat adadu ban takut ke jingling mesin bani ishisha ulai mo Uba Ïaid in operation, the living God in operation in our midst. Ikot ingat untuk chief guest nalayo ban pet itu ikot tambah na plapi nam yo ban nam shio kapol ban puli itu ikot ray tang lagi content na sotho dia ka jimot kaba jeliu kaba don hamtu te kai kaba ka pengen shom kumtu ban ong kai kaba ngadon kam ban kren aga beri bat kenika jingpelai ini ikot Thailand nga shikwe kedua kentin kaba kaperthai kong man is the master of his own destiny. Man is the master of his own destiny. Te mat namo way ngam juga ha berkata kajing kren. Ba tapin si sharu da ka way kajing tho kujamu ujung Jeremiah prophet Jeremiah shipo akulai ngan puli kan ke benta ka bom atrai na tip bakalanti Briew Kam ha kihuk kamlong hauhi kamlong hau Briew Uba Ïaid ban Pynbeit ila ka Jingjam nang kulib yang ma Trai ngatip bakalunti Briew kamlong hauhi. Man can never be a master of his destiny. Kata kalong ka Jingjam dan re kuju kaporu ka shompat ko Briew ka bobleu ani ka man balai luat panginci te hamna perkat na pet ye ki content jong kot ka jong pi kai ka bang sham hang tu kalong ba pikran ye konteks pi present ye konteks jong kalong Briew man Briew bat habanga bersang ban pet ye ditan lagi konten kemala ban ringdor kalong bahwa konteks hana Briew shimat hangi ngai kedon hakilai benta oh kamet kini kajing macam berkat berkemensin kamet kajing macam berkat berkemensin kawa kum Briew kum ka Briew tangilong ki Kristan nangilong ki Kristan kay kami syabi ha kajing yat nanti kajong ihi nado bau Briew ha nada ka purom ka bau Briew lapun ko pa nado pala shop you Lucifer lempat kita ki nombor kajong uni Lucifer kai kan mau nado ki por revival bangidai i kajing ele kajong uhi kalong ya kamet ya kamensim balik jemu berkat kata kaba shem bal ngai hagan ka kot ru kawong ki paman haki kinja banai ngai kata kajile kaba ngingima kabala pan scam ru da ki jingtho jom ni ramba ka krenya katahi ikren chpa ka jimpam juga do kaba Lynti hospital ki doktor kimlok jimpam kabu kajing kim don juba teng kadawai ke baki ai aga jaga ban penpha kana pan sliu pan ban debat nanta kidon kijing pang ese aga jing much berkat noi don tu kijing pang kaba khamta ma mensin kaba than bangin smotu than ban ai kata mau ka ban diagnose bani wat ban ai ka prescription to yang te cái cái này thì nó thọ long và mấy quan lạc của kita vậy ta kỳ chia đấy các bao Briew Uba
kini ki hari ki bentar kham tam hagi tagi kenja kuliong kajing ki baman hagi kenja banai pun kan mau tu ini kelong walai bagi tagi baman kita hagi tagi jaka banai kata hi kelong ke baman hi hiru kum ki Briew Ïaid kalau orang Kristen orang Kristen but nasipa ban syukur kan mau ini nak jing keren ke jongi nong tho keren syupan ke jinglong jiman jong ko thai ke bagi I sha ban keren ye ke jing shisha kham tam hakum ka jala ka jongi ka bang ju keren na ka por sha ka por I ong ke barok kisdan nalaram pe ke baja I ke keren pe ke jongi na keren ta ke rom pe ye so si ba kum ka jala ibat ye ka kerdam ka baningkum ha ka cimpat cimpra chokilong ye nok sem balai no ongkum ta ka taw kalong the statistics gitu was software na ke chispa jom ki long ye long sem ha ke jala jom jadi ke long ye ka ki ong ki female headed household software na ke chispa jom bagi ki female headed household all India 14%. Hangi mar kompong. Kalong ke kabang ihap panbu jingkali. Ako jo kapor ipait na kaway pat kapang nyo pusaw ko insan kanday iba kami di ipresang. Kumno kabakum kata kanja kumno bakum kata kan long hagari ka jala kabait ka jumi. Ikitabi kalong namar kabakot yani nget hani kum ki banget panginyet yana dia atau ngitain kita ko ong man is a master of his own destiny kadai kata ka ba ka jim ka jonga jompi to mo ka shom haga choice ka jongi haga decision ka jongi yano minje yano min pintai kani ka kot ka hikai yani lagi tu ji ku ba om lagi content soba ka ai hani e tho igi ya da jinglong jiman ya da context rei ka basotnat kalong ndai tang ba shu tho ya ka jinglong jiman rei ga I ke donru a solution kani ka jin tho namar kumba ju long hagil kismi ki por ki bon ki complain kibun kibashu kren tang shipang kajin bombet kajin bombiang kajin tuna wat kum ta ter reban ai ya kata ka solution nda e ka basutnat kalong nge kiban puli ke ka kon ke I hamne ya kajin shisha ya kata ka reality ka bangi im ha ka bakum ke ni ka juk para ka ko por pat kawas hamsun tanah kelong bah peren kawakum kata kadon kala Lynti Pynbeit kaba hamsun tanah kelong bah ikundon kambu daga nongrin daga ktin kacombai kumbangi rakhi ka women's week athima tu the ka shisha parwa deno eka panasno paritang ka shisha kabalawan pelai ya Kristen ada yang pakai hidup orang tua. Pemdan dah kawai pat kalat Lynti, batang Jisu. Pakai ketin kecebur. Kebah bengiton ya kah? Kalau sisa kata put ke scam, kendro kebah scam, kebamdan mana pala bantur. Pada kata hidup nijok, nak mau agak por di revival, nak mau kadang ko gasin hampir mulai kaba ko ikna kaba shak ki board be jindu nakama don hayi ko to habin kutla kila kuno ishim ni ko bible ishim ai ta ban le mo ban bakan shim ko bible imat tu sul ba khamhe shim ko bible utar ko bible e bat ni no ma kan ka Bible rei tangga ko rei de haba hishim ka keren ya ka de hantam I ya ka bo ka
Bat ya mo yung play kapulong siya na wat ni kren ni kaktin ka jong play long si sao to turnet kalong siya ka ding ka babamdo yung ti bamat hado benda pada pelat ya kedua ya dua kena kata ka ba may bat kata ka sutunat bat ka diga kot ka ba iba HD Western ito ya ka hadin berga kau sibuk senang lah dengan bakal, mau pandemi yang seru lepas. Dia bakal kau kat kau play kuntu, play boy, baru play boy kentin bantu, bakal kau report, kau biang por, nak minta kan kaya kau kum kan ni, nampak kecil dia kau don doktor balak ban pensia, don kaunselor balak ban, mau banjara bantuan, hitam uta Uba Ïaid nong pedim baru Uba Ïaid negatin ba gila pancong next kan ba kani ka kot kan long sisa jinkerku nagamenta baro kiba hada kum kan kuar ni next kan ki kentin ki belum ni ka kot ki long jinkerku ki no ka bor nagamenta baro kiba pule ka bat kiba pendon kami ya jika tu kat ni di atia di belong ketin ke semua boleh kapai lah bu hati jintau kijami kulai sibuk isu tu ni jing betul kok cuma pan pendentang je ni kot bukan dia cinta. Hajan jom ni आप ले बुकवा जमी बहाब नहीं. वाला कमाल का खेत जमी इसलिए जमी आप ले. वाला लाम ये कने का कॉट आप ले. कबाउ शक्ति जमी. वाला अपन को मो ये लड़े. ये कबन थो ये किनी कंटेन की बरनाका. राब ये आएंगो ये नहीं. Dagang tak kecil kau mo kerja musyakri jombi. Pat kabla pelak pat. Yang ini kumne bagi dona kini kapor. Pat sakhi kuni laku ni. Yang ini kot. Ki paman lagi kencap ni. Trai be apun kentang dia kini kot. Haga kerteng kebaran bor jombi jisu kenra. Pamanu ki basyam ki bapule ka. Kenra be kita yok sisa blay, ya kecil kerku, pemayan blay jombi. Bahkan dalam kekot, kawan yerap, wah panai bor luki. Amat kita ni kecil thor hagat rai, kibalong kentin ke jombi, kentin ke jombi. Kawan orang bor blay ya kita di bapuli. Lagi long ke batik jombi, ke batik jombi terai. Belong blay, ke bapan pan penir. Untuk aku try kerku ya baru ablay kiban thi kiban puli ni lekon awal ablay lo jom syakri jom ni boleh thok ini lekon rai natip kalau boleh berkaplan dengan benda jom ni way ane ka try kamla ya ke kawan melabu untuk syakri jom ni kamla be punyai penkomo parun le ya kaman kalau ku jom ni Ipan di bawah, agar kerja kunci sunnah pengen. Amin.